Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Naibu wa rais, hiyo lazima iheshimike, na mtu yoyote ambaye atakuwa anaheshimu, huyo ni adui wa jamii ya Wameru, wa jamii ya Waembu. Piny owacho yango mar chako ayanga gedo mano mar Ndachokolo mano ma Naivasha, Kisumu. Umefika hapa Kisumu. Mago mabende ichwalo kod piny owacho mamalo. William Ruto osidho ayanga gedo mar Apeini koda chirni e gwengego mag Budalangi e kaunti ma Busia. Laktar William Ruto ne osidho gedo mar Apayano ma Mundere Okanda koda mano ma Sio Pont Nang'ina, chenro madhi muonyo omenda maromo bilion 3. Jatlono oyango ni mae en okang' ma kabila, wale wa ubaguzi, wale hawana mpango, wale hawana sera, wale hawana agenda, wale hata akili hawana, ati wanajaribu kushindana na sisi. Si hao watu tutawamalizia asubuhi na mapema? Ama mnasemaje Busia? Tutawamalizia asubuhi na mapema ndio Kenya isonge mbele? Tutaruhusu watu wa ukabila watugawanye? Tutaruhusu watu wa ubaguzi watugawanye? Bende jatlono okwayo jopiny e kaunti no Mabusia gi piny kode kama uting'o gavana Mabusia kaunti Migosi Paul Otuoma kode kama uting'o gavana Mabusia kaunti Migosi Paul Otuoma kane loso to oyango chung' mare koda kake Ruto ka okwayo oganda e kaunti no mondo mi obi osir Ruto lwedo e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Budi mundu ni chinga. Bas Ruto ni chinga. Hiyo tu ndio sisi tunataka mheshimiwa. Hii watu vile tuhakikishia hiyo kazi unatufanyia sisi hapa Busia, tutasimama na wewe, na tumekuonesha mfano mzuri mambo ya negotiation ile ya kutafuta power.